Ramogi e gweng' ma Enyapeta sub county ma Kuisero e county ma Kakamega e ik mar mama Rita omito Andayi ma bende en min jalendo mar nyakalondo mar Radio Citizen Rita Andayi kotenegi kod Freda Fune ma en jata chenro mag nyakalondo mantiere bwo kambi mar Royal Media Services ne okuyo ganyuola wede kod osiepe mag mosenindo. Jopiny manoyuororo yudo thuolo makende maromo gi jolendo mag nyakalondo mar Radio Citizen e kinde ma bende jolendo golo ote mag kuyo kod jip ne anyuola kod osiepe manochopo e nyasi no. Wacha Mungu awatulize. Dennis, Beatrice, Nancy, wacha Mungu awatulize. Yani ni mtu asikudanganye. Kufiwa na mamako ni uchungu. Si tulipoteza mama in 2001. Leo ni kama miaka 20 na kitu. Na ni uchungu sana. And even for all of us, kwa sababu tumelelewa kama watoto wa mzee na mama zetu. So tuko pamoja. Mungu awatulize sana ndugu zangu. Kweli. Ile ambayo tumejifunza kutoka kwa ugonjwa huu mama, kwanza ni faith. Ile kukuwa na imani. Hiyo imani alikuwa nayo, sikuwa nayo. Amegonjeka, ameteseka, lakini yeye ndiye anawaambia, nitapona. Na yenyewe siku 2-3 unaona amebadilika. So faith mom amekuwa nayo for years. You'll never get over losing your mother. Never. You just learn to live with it, and your mother is your mother, you know. Wacha mambo ya hii baba. Unajua baba anaweza kuwa namna hii. Lakini mama ni mama, si ndio? What I can tell you is, please receive our deepest condolences from the chairman, the vice chairman, the managing director, directors and management of Royal Media Services. Poleni sana.